pangma borok ano agi ang Bastenga khaiman video ano sungka je Bastenga baike khai gati no nang khai funong nai puilaw ang nakha ko khali dabba nda kaham ke shui pebe khe domorong no gai shui pebe kha emne onek easy sido Bastenga khainani ko no naingya ang o container ro toni naita hi bo eko shui kaham ke phani no bekha bishingo kuno tei oboya zatkai hi kaham ke phani na bekha eko orot dai toni nai abon pore hike eko muya no kaham ke shui okoi na bekha amia muya paitu fekya ke mono tini khe ra bekha shui okoi kaham ke shui okoi eja shubai ko baye jate bin tiki sa ran to kunai ang fen tola toni ri khata mane tei ran na bagaita toni ri kha ke muya no deskepan radi abo no deskepan je rana mu sonje babe rawat kepan radi so muya rohuke muya je kara kara omono bori kha bai ta khangke mono o container ro ang dashinai container muya dabe khedo iko ekdom khorop sangka orobo pongkha mane kuno alada mane dana bonang dia kuno alada extra bong dia ta am dabe khedo onke tak dabe no pore ke no mane tight ke khorom nai jate no bar habia no bar banai jat khai obno ma khorom nai obno taba khoroban baikya Bastenga slamani iko ang mono e polythene bai aham khai tight ke air tight ke khorobi rekha jate bono bar hebia inge mo hongke after 1 or 2 month ni pore inge mo ina completely Bastenga sinai aboni sakang abono khulugi bo ta naidi hongke mane kunusta khai di mane just after 1 or 2 month pore hingangke 2 month otondi okay pore hinge mono mo complete Bastenga sinita aboni skangke so mono khulugia sudu go 1-2 month complete ma pore ke mono khuluk sinita flongangke finally paikya ni Bastenga iko naidi paibekya mo paper ke to pele kolomang to ni dibanang ndi khairu paikya ta iko ndi khairi paikya mono ta khangke mona t-shirt toni isine